ده هفته سالیا خود فێری خوێندن و نویساندنا کوردی بوویە لێ خەوناوێ ئەفسینۆر دەرباز کرد فەوزیە قچۆ عامودەیە یەکەمین پرتوکا خۆ یا بناوێ بیرئانینên jineke Kurd imze kir. Bîranîn û lîstokên zaroktiya wê serpêhatiyên dîrokî û hestên wê yên wê demê navaroka pirtûka wê ye. مثلو مال دليس مال جراجي جراجة ما يدا راسها أبو ما دليس تويدا وزاروكي تاغي كش الحوشة ما بتحويان حوشة ما مزنبو هم قش لي بتحويان وما دليس وما قلتي ويتشاغي كيف فوزية خانم نتشوبو دبستاني ونزانة بزمان عربي بكدا خواه و با الیکاریا هفجین خواه یه چویه سر دلوانیا خوده فێری خوێندن و نویساندنا کوردی بویه. ئەستێکە بلندە گاوێکە پێشکەتیە لە پردوخانە کوردی دە دەوڵەمەند دەبێ نەوەک هەلبەستەکەیە نەوەک چیرۆکێکەیە یعنی ئەوانە پردوخانەمە دەپڕن لێ ئەوەیە جوورەیەکێن و ژ دایکێکن و ژ هەستێ دایکێکێن و بکەداوێ بدەستێکی دەرگوو شەژاندیە و بدەستێکی و بمەژیەکی نویسیە بزمانی خۆ هەستی خۆانی زمان ئەو دیرۆکەیە دیرۆکەکە پیرۆز. جنفشن نو دخوازه گو لزمان و دیروکا خواه خودی درکوین و جه سرپیهاتین خواه بیزانین نمینن. بین بخوینه زمان میه و نشخور چیروکا بخوینه و نشخور هر تشتی بخوینه. جامعه من اول دست بکاوه من چیروکی سیدای تیریج رحمه قدیلیه متخوند. ما او متخوندن و زاروکا اردکوتن. برتوکا بیرانین jineke Kurd de heyama pêş de ji zimanê Kurdî ji bo zimanên Erebî û İngilîzî dêbê wergirandin. Nivîskar Fewziya di pirtûka xwe de jînenîgariya xwe weke jineke Kurd, çîrokên jinên Kurd ên bajarê Amûdê û çîrokên siyasî û civakî yên Kurdên bajêr vedibêje. Her wiha hin çîrokên bûyerên giring ên mîna şewata sînemeya Amûdê di nava pirtûkê de cihê xwe digirin. Hêviyên Fewziya heftê salî hene got ew di pêşerojê de çend pirtûkên din jî binivîse. Zana Umer Dengê Amerîka, Amûdê.